Kapitan Inteng! Saan ka day ngayon ton bigat ti fiesta tayo dito'y kabildatan ko kumaray? Wan maray, ti umuna nga aldaw kan kontes ti agduduma asala. Ti maikadwa, kontes iti kinantaan. Ti met maikatlo kat kontes ti agduduma nga ay ayam. Lalaingag tapno siyak ti mangabak iti kinantaan. Bareng mangabak kami met Adda prinaktis mi asala kadagiti kakaduak. Da kami met, adda met prinaktis may. Ay, anya nga ti prinaktis yo asala, marikwanang, tanggaw, da kayo ngay, ay, bugay, mare. Ay, mabuya kayon to nga agsala ko kumaray. Sa anak-anak i-practice, sa naging sayo akmit anag kankanta ijay balay. Napan ka din ni Uncle Jacob Court, antay? Wine, apay adi ka pa'y napan, si ka pa'y ti Chief Tanod, rumbeng nga da ka ijay. Nagkapuha ki Jayan, antay. Inyurnos mindag iti tugaw. Umayaklag sukatag subli ki Jay. Adda ka di badom ditoy. Saan aya nga ijay balay mo ti ayan ti badom? Inyig ko dito itirabe ay tas asidag, antay. Adayo nga min ijay balay ikaw. Kasta ka day. Agrobuhatak meten, tamapanak ijay. Sapay agsala kami ita. Mayat matlang ata buyain ti sala ti babakay, tantay. Uray babakit kami. Nalaing kami met nga agsala. Aya, kasta ka day. Makitan tuan wa sino ti mga ba. Agkalaban kami kat kan ni Marikwanang. Taagpada asala ti ikontisme. Adu kayo nga aglalaban iti kinantaan, tuyay. Diya ka mo, kanayo nakpay nga ruden nga ginsayaw tapno siyak to ti mangabak. Saan ka di nga adda mabannog ka, no kanayod ka nga agkanta? No ngay agpaparaw kanto ijay. Saan mo? Oh, di ka kadiagrubat ang mapan ijay covered court. Ay mapanak sa mapanak mo't agbuya. Si kanto ti kang runaan nga agpalakpak inton agkantaak Saan to nga tamay may saktulaeng agpalpalakpak inton si kati agkanta? Nagpalakpak to nga tamot, adagiti ko kumari kan gagayim ka. Sino ay dagiti gagayim mo? Awan may temaw. Anya nga awan, si kamot. Si kansamot ti awan gayim na. No arak ata isaw, taadda ka urit mo, no inom ti saritaan. Apay kumangawan ngay. Adamit Naimbag abigat tayo amin, kabaranggayak ito. Itata na danon ti pasalip ti sala. Irugi tayo iti purok uno. Ken purok dos. Ken dagiti sumarsaruno pa'y apurot. Untap, kabuyahan. Kidawak nga agbuya tayo kumalaeng. Awan ti naringgor. Ken nagugulaw. Ada dagiti tanon iti aglawlaw. Nasayaan. Agragsak tayo amin ita a fiesta ti kabildatan. Irugi tayo ti pasalip ti sala. Mangrugi iti purok unaw. Naragsak dagiti tatawa mang buya ti sala, kagawad. Un nga raw, uray babakit da. Nalalaing damot nga agsala. Da kayon ti sumarunong agsala, kagawad. Un taapurok dos kami ba't? Sino nga taapurok ti mga bak? Dagitin tuhurado at ti mangibagan wa sino ti mga bak. Naggapoy di munisipyaw, kastamot ang mamaistra dagiti daduma huradaw. Nay, malpasan ti sala da maribanang. Da kami matan ti sumarunaw. Nalaing dan ti banang. Maatiw yung atayda. Good luck kagawad. Ay, agabakak. Ay, da kami ti sumarunaw. Anya timbaga ti may sabakat kada kayo hanggang? Ay nadukutan kano iti silpon ti anak ta. Di na kano nadlaw no asino tinangala. Ang mga no di tayan tinailit adisaw tinangdukutan dang kail. Nalabit na kasta kwarog.
Ay, kasi nung nga tinang dukot. Kasanupay nga, maamuan tinang dukot ke nagadumot ti tao. Daytan ti parikot ang kail. Ay, pagringan tayo ganti silpon na ang kail. Pinadas ko, inikat dan sabit ti SIM card na, unattended. Ay, saus. Talagang arod nga dagduk-dukot di tawi. Ay, masapul aduk talag, no asino ti agdudukot. Kasano kumangay? Agpadlaw kitday, no agdukaot. Ika kumaak siya pala ni Kapitan Inting. Papanamon pare, madamatibuya ang pumanaw kami tayo. Ano ti may nagreklamo ang nadukutan. Wallet kas kada cellphone. At damay dagiti tanod, apay di na nakita. Masirib dagiti agdudukot. Ang didak masiriban. Anya nga taramidan pare. Tulungan na. Umay kata ada aramidan ta. Papanantay. Mapantay di balay. Anda ngamin ija dagiti aramatan ta. Nukas ta, mapantapay iji balayaw. Uwan. Kasapulan ka. Madamati duty ni Kwaraw. Itatandatan dito balayo pare. Anya taramidan ta ako nan. Kasapulan ta ti Paryaw. Alain ta ti basit burner. Ken basit tangkay ti ilpijay. Ipantay iji piyestaan. Anya nga taramidan ta kada kita. Aglako ka iti fishball tapno ada umay iji pagpwestwam. Anya, paglakon nak iti fishball pare. Uwan. Agpamarangak mo ta sa bali ataaw. Di danam naman na siyak ni Kapitan Inting. Agsipot at iti agdukaw. Maawa, tagtikayat mo ang mapasama ka. Nasaya tamawatan. Barang matiliwan. Ti agdudukaw. Sige. Agtinulong ta amang doktal no asino ti agdudukot pare. Manglimlimo ak tapno di damadlaw. Kasmatkin ka. Masapula di damadlaw asika ni Paribado. Mare, anya ka diti inaribungbungan dagiti tao ija ikit ti kalsada. Aglaklako kano iti fishbowl. Nalaka kano ti lako na isungado ti gumatang. Kasta aya. Ammumatan ti ubeng. No adda fishbowl, pagaayat da agatangan. Wen nga rod mare, agiin no nada amapan gumatang. Taga ano aya jaglaklako. Nakasanglas ka nakamask mag. Oray siyak maray. Saan kung amusama na dya abindor ti fishbowl. At dapay kadwa na nakamask ka nakasanglases mutlaan. Ang di na matultulong at aglaklako. Tatumalang kiyaw mag. Ang mga numakumikom nga buybuya Kasla saan mag. Dagiti matatao ti sipsiputan na. Ay, kasta ka day, maray. Hello, Kwaraw. Hello, Angkal. Ayan mo ka day. Di ka mo't makita dito yung covered count. Adak dito. Mangpili ka iti kanwam nga umay dito igit ti kalsada. Siputan niyaw ti nakapark at tricycle. Nakadidilaw titignay dagiti talo alalaki. Sige, Angkal. Mangayabang ka dagiti kakatuan. Siputan niyaw ngumdi ka agpadlaw. Agyan kayo lang iti asidag na. Urayan niyaw ti sumaruno abilin ko. Reglado, Angkal. Awagat nga rin dagiti daduma tanaw. Tao may kamindita. Sige. Saan niyo unay nga asitgan? Tapno di na kayo tumadlaw. Apay nga taajak makita ni Badong ko dito covered court, maray. Oray siyak nga rod, maray. Apay ngay nga awanda. Itay pa'y asap sa pulag kadagiti ayan ti lalakay. Ngumjak mo't makita. Nagkuyog da nga takon ni Intay. Nalabay. Ay, amang ano na pandamanin na ginom iti arak. Bay antaman langan ida. Pista mag. Agragsak damot Sa bagay, narigat mo't no paritan ta ida. Kakaiso na piyesta ako nam. Inton madamdama, mare. Ibagada no asino tinangabak iti salame. Agpada kayo mo't kinimari ko ng analaing nga agsalamaray.
Jak amo no asino kada kayo ti pilyak no may saak kumaahuradaw. Ay, kat, no asino latan ti mga baka, kat, agbibinalato tayo. Un sapay kumamot tainton madanon ti pasalip iti kanta. Siya kumamot ti mapagasatan. Namnamaak day ta marito yan. Tanalaing ka, ako manta. Huli ka! Salbag ka! Adak lang itilikudam idi nakita nga ingguyod mo ti silpon ti balasang nakabulsa itilikod ti pantalon na. Ay, Nakita, kakadwa na, yung nagturong iti tricycle, pare. Ay nasiputak. Inyawat na da ito. Dagayam kadwam nagturong mo iti ayan ti tricycle. Iso asin niya sak ni Kwarog. Angay! Kitaan tayo mantili na ti isling bag da ito'y alalaki. Aw, dahito ka di angkail. Ewan. Nakita mi nga da inyawat na kay. Da inyawat na iti kadwa nakalpasan nga imay dito'y ayan ti nakapark tricycle. Aw, kitahan mi ti bagmaw si kalalakay. At da pulis dita barangay haul. No di mo ipakita, ayaban min ti pulais. Agdudumamit asilpon ken walit na gitoy. Ay. Ganggan na et kayo ditoy nga may agsipdot-sipdot. Naku na yaban ti pulis angkail. Tapusasan danda kita, uy. Nimot gayam pari badong sa aklaklako iti fishbowl. Saan ko nabigbig Nang limlimo samay. Nabigbig kon ta inikat na ti mask na. Jak pa'y nabigbig ta sa bali ti kawus na. Nagdardaras mo't anapan iti ayan dagiti pulis. Ay mapanak man ijay ayanda. Takitaak no niya ti mapaspasamak maray. Ay, intan, mare. Kasla nga min adda mapaspasamak akarkar na. Apay, anang limlimo ni pari badong. Nay, mapanan dagiti pulis iti igit ti kalsada. Kadwada ni badungkaw. Apay nga ta. Adda nga ta aggugulo ijay. No adda gugulo. Adda ko man na ariwawa. Awan mag. Intan, tapno maamwan ta no anya ti mapaspasamak. Napanakla ijay CR. Awan mo't dagiti ko kumarik dito'y nagtugawan may. Napananda nga tangay. Napandagayam iti ayan dagiti tao iti igid ti kalsada. Surotag man ida. Tiliwan nyo na di taman nit doon. Tayo ti isling bag ti maysa. Anda karga na asilpon kas kadawalit. Aw, kitahan nyo dagiti silpon yaw. Tapno may subli kada kayaw. Kapitan, takayumot gayam, di kay nabigbig Nang limlim mo kami, tapno maduktalan may ti agsip-sip doon. Naglaing kayo talaga angkail. Nang limlimo kayaw, tapno di da kayo mabigbig. Una. No amuda siyak ni kapitan. Jak makasidag ka dakwada. Ta sigurado alumiklik da kita aluko-lukaw. Kasano napanunot yu tikas dyan nga inaramid yaw. Nang limlimo kayo magkin ni kapitan. Bili ba mo nga ron ni kapitan? Inayaban na, kat na pang kami pa ibalayda. Kahit anya tinaramid yu ibalayda. Ay katimbaga na amang limlimo kami. Pinaglako na iti fishbowl. Tapno dari bungbungan dagiti tattao. Nagyan iti asidag, dagsipsipot, no dagsipdot. Adamig nagpaiso to yan. Mayat tinapanunot ni kapitan. Siniriban na dagiti manip daw. Kampay day, tulungan nakpay ka daw ngaglakaw. Ang magsipsipot gayam dagiti matana kadagiti tattao. Naglaing kamutin anang limlimo angkail. Natiliw ti manip daw. Ay, didak masiriban da kita. Siyak pa'y lag ni Kapitan Inting. Kunakulakit din no sa dino tinapanam. Tayo di kuan kat di da kayo umitin makita. Adak iti asidag, ngam didak babigbig. Nakita kayo ang nakatugaw itigit ti kalsada. Angam kunak mo sa bali at taaw. Nakamask, nakasanglasis kayo nga main.
Anya nga, ti pagarupo mo idi nakita na. Kung nakanwa da sakit yung makakari, so anak kamas kaya, Anya sakit. Nasakit lang ti nakam ko idi Nasipdutan ti cellphone kun wallet. Ita, pinala idan dagiti pulis. Pati gayam di naramat da tricycle. Kat saan da ako kwa. Intaray da ka no. Iso dakil pa'y ati kaso da. Papanan nyo ka, day. Ay pinayaban nak ni Apo Mayor. Da ka no pamadayaw nga ito na kanya. Anya apang madayaw, day ta. Pamadayaw kanya kan kadagiti kakadwak. Wanted gayam dagiti sinalbag aman nipdot. Anatiliw may. Kasta ka, day. Imay da dito nasulinak a barangay tayo. Ang dito'y tinakatiliwan da. Uray sulsulinik dito. Saan asin sinanti kapitan? Uno dagiti officials dito. Ala, ingka nga rudan. Tapno daras ka makadanon ijaayan ni Apo Mayor. Pagluganan may ti tricycle ni Kwarog. Day, adan ni Kwarog, intay. Ay kamin. Yawid mi ti itada pamadayaw dito'y kabildatan. Mayat da maramidan da. Makatulong ka pa'y. Nagmayat sarik na. Kasta ati kapitan. Good job, kapitan. Ala sigay. Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon. Virgie Puklay. Musika. Ken computer recording technician. Dante Martinez. Sound effects. Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sang kay bagap ang mga asawa kakit kasta mati tsuram. Kasanungay ang maingganyo ti babae kan ka. Anya ti itsura ka ako na yung anggal. Kita man day tabuok mo, Kwarog. Di mo pa'y mapukpukisanin. Uray ko mano ikatam day ta barbas mo. Ay, kas kala ermitan yaw. Amay anggal, nagpukisak, at dangatamayat kanyak. Ay, agpukis ka. Kitaan. Mas disinti akitaan Tikas ta nagsamag ta ulom ken rupam. Nulakat agpaysungad na mayat kanyak nagpapukisak, o di nakagpapukis. Ay, ingkantap no lumawag ba si tarupam. Kasla nasa mag-akabakiran ti tsuram. Dagamot gayam dito yung ilay. Nagluganam nga itataba daw. Ay, tricycle Awan mo tibas nga bibiyahe iya kabildatan. Itataba dong mait. Asino ti akin tricycle, ti kaya't ko asawain. Di kamot naglugan iti tricycle ka. Ay, jak amo tinagan dyan, nagluganak. Kasaan ko, dinamat. Papanamod aya. Apay nga saan nga iji paradaan nagit tricycle tayan mo. Nakagpapukis. Apay ka day. Wala. Imbag man, tanagnakam ka. Papukisan mo lang tay ay aywana mabuk man. Apay ngagkatawa ka nga raw. Ita siguro nagalas abok mo, di sana pangayatan, ti babaygin ka. Burangin kan tuwa nga may. Agpadalos kayo kadi iti kuko, tata. Tata? Ay, unay na nga napintas. Manong ko namuta. Kasta kadi. Sige, agtugaw kayo nga ro dita sangwana, tamanikuren kayo. Nagpapukis ako maading. At dapay matpukpukisan ti mamukis, manong. Awan pa'y ngamin dagiti kakadwa na amamukis. Adeng, pangururayan ta amalpas ti pukpukisan na. Nabalin ka din agsarsarita tapay. Mabalin lata amanong. Basta dalusak mati kukum. Tapno saan asayang ti panagsarsarita ta. Ay, alaman lahay ngayon. Narugit dagiti ko kakahok. Tatirarimaan ko pa iti tricycle ko itay. Tricycle driver ka kadi, wano mekaniko. Agpada.
Driver kin mekanika, waday. Maray, mangrikap kamutan. Gumatangak kuma iti mantika. Ikwa, inakagsakada tabasit nga minan tilakog. Kaslawan samot ni Kwarog dita paradaan. Napangatan, maray. Nalabit taimbaon ni Inteng amapan agpapukis. Ay, apay nga minakasya ti buhok ni Kwarog. Wapan nakit pingpinggula nakasla babae. Jakman amukan kwa na. Iso nga imbaon ni Uncle na amapan agpapukis. May mayat mutlaang akitaan ti lalaki anapukisan ngam ti lampong. Ay katwen ayan na tay gatgatangak, mare. Ay wun gayam. Sige, mabitlaang taikan ka, mare. Agpa-pedicure kamutan amanong. Ay, sana ang tanay. Nakabutas ak tagtudtudo nga main. Umay kan tumanen ag manicure Tasyak tumanen timang manicure kan kamanong. Kanayo nak nga umay ditaw. Uray sa anak nga agpamanikyaw. Tapno agsarsarita ta. Madimat anog sarsarita talaang manong. Ang damot pagkapian dita si Daig. Mabalin ka di ngayon tagkapay. Kaya't kakaduang agkapay. Agkape. Masapol nga ipakadampay kin nila kay kuan. Anya, adala kay maun. Ay, si Kamay, mangrabrabak ka. Sa anak amang rabrabak manong. Pudno ti bagbagat. Nupudno ti bagbagam. Ayan nga rod nila kay Mau. Day tama nagpukpukis manong. Ha? Iso tila kay ko. Yay. Ay, sus! Iti Marti itsuram. Ngam, apayan nalitay ka. Kwami nanggal. Adda nagpintas itay ama ni Kurista. Armak kuma, nga madamot gaya mo na asawa na. Asawa na pa'y din ang pukis kanya. Ha? Ay, ipilyam ati Armon. Sana basta nakapaldakit, ipalapal mo day tariknam. Kunag ano balasang dayday. Nalaing kami na makisarsarita. Sigurado nga awan asawa ti Armon. Ano ngay man nangimod ti asawa na? Ay, isagsagmak mo ta bagbagim. Unang gail. Damagak pa'y nga umuna. Nwadda asawa na, wano awan, sakbay nga armat. Wala! Manipo dita. Amuak pa'y nwadda asawa ti babae. Tapno sana ka may lawaan. Pasahirom ka day, ginapinta sa balasang, anapan ni balay da parisibya. Kwarab. Ay, awan mo ti pasahiro ka balasang tata. Anda ka din nakita yung asa nga ili da balasang. Adda nga raw, agawa, mamapanarmon da jay. Nagpintas siga. Ay, kaduan nakman nga rodin ton rabay. Tay nakman sirpaten tata. Ay, wala. Day talaga yam. Inta, mangala ka, iti pang patarakay. Anya pang patarakay. Ay, damumlatan Tapno tumaraki ka, sumangaw iti balasang. Sige. Agkita ta nga rodi jay sangot ti Teresina ni kagawad kuanang inton sardam. Uminom ta, sakbay amapantay di balay da tata si Himiyaw. Arigla daw, kwaraw. Apay Kwarog, sardam ngem agrobrobwat kamay. Papadam ka day. Inak man mangharana iti balasang antay. Agsagana kaya utad danton manugang yaw. Manugang? Mangnamnama ka. Idinto tadi mo pa'y amaw no kaya't nakawan no saan. Isungarod ni inakarman antay. Itugot ko ti gitarak taharanaan. Alaman nga Rod, sigurado asi sasagana ni Uncle mong aggastos para iti kasarmaw. Numasirpat ko ti balasang. Agkasar kami atagaws. Ay, saan ka nga agbilang iti piyak? No saan pa'y anaukupan ti itlog? Ang mga no ibong manandaytan. Saan mo't siguro nga ibaw ngantay? Apay nga awan ni Kwarog. Apay nagawi din ije house na. Napan ka no nagharana. Imbaga nakit din nga agsagana ka kano para iti kasar na. Ay, no mga asawa ti patpat akaanak ka. Ay, sus!
sasaganaan ko. Ay, talagang agpada kayo nga agulitag. Na, Di yu pala mo no kayat ti balasang kasar ti bagbagayon. may mayat din nakasagana. Depende mo't ano anya ti isaganaan. Angam day ta kasar, di mo pa'y amaw no kayat ti babae. Angam agsagana kakit din. Sa bagay, ang no masirpat na, ay, si sasagana ak iti anyaman nga oras. Ay, pagkasarin tayo dan. Ay, marengreng akon amang dengdengeg di ta akasar. Kaslada kasurun mo amaribanang. Ada ka day. Ay, masurunak kadakwarog kad inteng. Tamang namnamada akayat ti balasang ni kwarog. Inaram na ka day. Ay, napan na hinarana. Ang amjak amua no imbaga ng tigagara na iti balasang. Imay da iti sardam dito'y anaginom kan ni Kabadong. No kasta, iminom da sakbay anapanda iti ayan ti balasang. Nalabit akasta, ada igam ni kwarog agitara kang. No siyak ti balasang. Jak kaya ti agat arak nga umay sumarungkar kanya. Ay, una, uray siyak Agar arum pay laeng, ipadlaw na mamartekan, ay, uray awan no siyak mo ti balasang. Kasano ko mga arman ni kwarog ti balasang, kaadda ka mulat ta akadwana numapan ijay balayda. Ay kung makamumo ni Kwarogin basta pa inuman na kiti libre, umanayin kanya. Ay sinalbag kalaklakayan, sinogsogam nga arman na ti balasang, tapno addamang painumkan ka. Tagtagari, ada magkingkuha na, no sana makadlaw. Kasasauna ka di mo lang ti balasang. Kang kantaan na ag gitara sa agkanta, dengdenggemay ti balasang. Kalpasan na agawid kayaw. Ay kutwi na, anyapingay, agyang kami ko ijayay. Kasanungay ama pasungbat na ti balasang nukas tamad. Ay kit makamumit na, imbaga na lang may takuyugay. Alangan mo tasyak ti mga aram iti balasang. Namin anon anapandakwarog ijay ayan ti balasang ngararmun na. Ngam di na kanupay mo't imbaga tirik nanay ti balasang. Nay, anya ngay kararamiden na, no di na mo't ibaga. Kankantaan na kanulaang Nakadamagam mag. Katno kanayon na akadwa ni Badungkaw numapanda ijay ayan ti balasang. Kasano ngay asong batan ti babae, no di na mo't ibaga tirik nana. Day tanga raw ti imbagakin ni Badungkaw. Oray mamin ang mapanakantaan, no di na mo't arman. Kasano ngay nga ro, dasong batan da. Baak latano kasta. Agpada kayo baak. Naa, apay manin nairaman na kiti saritaan. Ay, oy, marituyang. Agduma kami, tasyak, sanak ang makaas-asawa. Ni Kwarog kat agragot ang mga asawa. Ay, unay kan. Ay, kumusta tayo sabsabungam abalasang? Napasungbat mo? Danda ni siguraon, takay kayat namit ti sumangaw no mapanak ijay. Dandali. Siguradum ta nakasagana akman, ta mangpakasar ka na kayo. Agpaiso ka diyang kail, talaga nakasagana ka. Win! Ada baka di nga ipapastor ko. Wow, Ada pa'y danduman nga maisagana. raman nga raw, tainton mapanak ijay ayan ti balasang ararmag. Iturod-turod ko nga ibaga ti ayat ko kan kuana. Ha? Ay, di mo pa imbaga? Kato na ano kan anapan? Kanta ak iti labsang no mapanak. Ay, mawatan nan Ay, kawan lat amok to kastam. Ha? Malakayan ka, adi na oras. Numit nga minawan gitara amang kumpanyar kanya, kat sana ka makasawang gail. Kaya't mo asawan. Di mo pa ila imbagbaga, ti panagayat aw. Imbagak nga raw, ngambabang iti kanta. Ay alangan mo't asong batan na ka iti panagkanta. Alangan nga ikanta na ti I love you. Wano ikanta na ti sungbat na win! Sungbatan ka? Anya nga rin iti aramida kang gail.
Apay, saan tapay nga uminom? Sakbay ama pantay dyan ti balasang, kwarag. Saan ka na ako na ni Uncle Kao? Madi ka no ti aginaw. Aha, patsyamot ti bagbaga ni Uncle mo. Kasanungay, numabaing ka nga agsaw ijay. At kinaram kayo laki nga ta ijayain. Unog miminulagat nga agsinsinangaw. Saan mo ta? Inton mapasungbat kaon. Agkalaysa kami. Ijay kanton nga igatangan iti adu nga arak. Kaya't mo nga raw, tatulungan ka amang aram iti balasan. Kasanungay. Ibagak king kwa na, ano mayat, kitagkalay sa kayaw. Ha? Ay, wen man nga raw tata. At da impatarakan ni Uncle ko abakakin baboy ama aramat into nagkasar kami. Kaya inta nga ro din na, ti balasan. Tulungan ka nga garay. Kwarog, apay akas tatit suram. Nadulpat kan kaslan na pukawan ka. Ay, nasakitin na kamakawan tayo. Ah, Saan ko man na nagpakpakita dahi di babae dito kabildatan? maparitam aya ti asino man nga umay dito'y barangay tayaw. Anya ti basol dahi ta babae nga ibagbagam aya. Naminanwa ka na pa ni di balita? Ngam di na yung bagbaga nga tagaya man asawa na? Tika di sir patem tidakdaka matam. Unan tay. Hindi nasabat ko di dalan. At nakaduhan na lalaki. Hindi at na nagdamagak. Imbaga na nga asawa na di kadwana. Nay, apay, pinanawan na nga ron jay asawa na, iso nga imay dito. Nagapadakan wantay. Iso nga imay dito di babae. Ngam sinurot di asawa na. Kaday jay, inyawid nan. Kakasya kantay. Kasurun ko amin nida. Si kakatin tinakapila, kwarog. Kumain kagawad. Agudong kakaday. Ay uwan. Nay, adamot balasang. Ang mga lumugan mo, kwarog. Imbag no balasang dayta. Ang mga no aging babalasang laeng. Bastos ka Ah. Apay, anya ti pa nagkitam kanya? Adda nasawa? Balasang akpay laang. Che! Pumanawak man laangan. Ay, apay nga minakasjay timbagam. Na-insulton jay balasang. Ay, sumit din tinang ipapasak iti suron ko kadag iti babay nga inarim ka. Nga nagayam asawa dan. No maminsan, saan nga ipapas iti sabali ti sakit tinakam? Tanang laeng, kwarog. Huwag kagawad. Saan na maulay? Kababain pa iti dahi di abalasang. Ay, kwarog! No adda ng sair iti riknam, saan mo nga ipapas iti sabali? Ket alang, padasem manen ti mangsirpat iti sabali a babae. Bareng masapulamon ti agbalin, agkatakunaynay mo. Ala, sige! Bitan, tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kalkalpas ti bagyo, rumwarak. Sa dinot papanambanan. Innak tumulong kadagiti na dadaulan iti babalayda, akabaranggayan. Sika, mapantumulong. Wen tadi kamot aggunay, sikat ti kapitan, arumbeng at tumulong kadagiti kabaranggayam. Angem di kamot aggunay. Paya tumulong ka pailangan. Makaamudan iti biyagda. Kahit, agian kakadilatan diti balay,
Talaga di ka mapantumulong kadagiti ka barangayan. Ay, masadutak. Agar, arbis pa lang. Sakit asus, naglamin. Agkukutak lang na. Anya. Naglaman. Umay kakit di ta maturog ta. Nagmayat ti agkukutno kastoy analaman. Ay, awan mon inteng. Nalipata mon amay saka a kapitan. Nalamin nga ron. Ala, tarumwarak. Makaamukan nga agluto iti kanam. Ay agawid ka ta agluto ka. Anya. Ha! No di ka agluto iti kanam, di makaamuka. Sika ngay. Panganam intunal daw. Nagado ang mabalin ko a panganan. Sige, agkukot ka aginggat kay kayat mo. Ha! Awan sirbeng a kapitan. Naimbag ta imay ka, maribanan. Kat, ayan, di kapitan. Saan mon asapulen ti awan? Ay, adugayam tinadadaulan iti balay. Gapo iti nagpig sa abagyo. Wen nga road, maray. Mano a pamilya ti adda dito evacuation center, maray. Adain nam a pamilya, maray. Kaasi damay. Hintayap tinapig sa abagyo, ti bubungda. Anya ti kasapulan dangay. Ay makan ken nasken a matarimaan, dagiti bubungda. Ala, tay nakgumatang iti makan. Imbagla nga itulong ko kadakwada. Ada kwartam? Ay, wun, maray. Nagsweldo ako ni jay Facebook ko. Day jayon ti pangalak, iti itulong ko. Aya. Ada ayam mano anasweldo, maray. Ay, adamot, 80K. 80K? As in, 80,000? Wun, maray. Ay, naggasat kan, maray. Ay, sayang. Mangrugrugi akpay lang amin. Isu nga awan pa'y swildok iti Facebook. Adan tulat ta, Alakit din, umaykan. Takuyugan nak, mapanta ijay ilay. Tagumatang ta iti kasapulan dagiti tattao ditoy. Ay, uwan maray. Mala, inta nga rudan. Angkal, adda ka dito'y balayaw? Ketun. Apay, ay nagkapwam. Ijay daya, angkal. Timulong ak anang tariman iti bubong ni Tata Dalmas. Ketapay ngay may ka. Una, tadi kamot makitinulaw. Nyan ti banang tinakita. Malaminak nga ron arumwa. Kaslamot yan ti banang ti kapitan, angkal. Abay ama. Feel na nga ron ti tumulong. May kakit din, angkal. Inta ni di barangay haul. Kan mapantay di evacuation center. Masadutak nga ron. Ay, un kaya. Ay, agluto ka man, tanay. Ay, mabisin ako. Yung kagluto, no kayat mo timangan. No siya, ina ko ni di barangay haul. Ay, ilutuan na pa. Sakbay ama pang ka. Ina ko nang kail. Agluto ka, no mabisin ka. Ay, ayan nga ni kapitan na natuyang. Tiyak makita to evacuation center. Awan mat di barangay hall. Diyak pa'y mo't nakita. Ay, sana buwalay na. Tumulong tayo kay Dinga agluto te kanan dagiti padiata. Ay katuan adamot kit diin tugot ko abagas. Imbagla ang mainayon ang mailutaw. Wan na natuyang. Inta tumulong ha agluto. Wan. Saan tayo ang nadadaulan iti balay tungan? Ang tumulong tayo lata. Takas ta tinasaya at akaaruba. Timulong kayo gayam ang nagluto, marituyang. Wan, maray. Nagpaili kayo gayam kini marikwanang. Wan, maray. Napan kami gimatang iti masapsapul dagiti adda dito evacuation center. Adda budget ti barangay para iti dayta? Kwartak ti inggatang may maray. Donation kun Oh? Adda kwartam? Adda. Ala, mangantan maray. Tamariknak mo't tantibisin ko. Ayan ngay ni marikwanang. Ay, nagawid pailaan. Taipan na tay ginatang na akasapulan na. Umay mutla dito, inton madamdama. Malagarod maray. Mangantamutang.
Agsida tayo iti balatong nga dasagpaw na akarnay ken nateng. Pangmaramihan asida. Ay katuen naimas daytan, mare. Anday, kasapulan ni Tata Duming ti may gatang iti galba. Mga nuwad na kwartam dita. Ngamay, naitayab ti bubong ti kalapaw na. Mano ka di agal ba ti masapol? Damot daduma nagdunar iti kwartan, tay. Yung bagla manayunan walo agal ba ti kasapulan na. Sige, mangtedak iti kanayunan ang maigatang. Wanantay, da kamin kadatata ba dong ti mapan gumatang. Kasi ngamin ni Tata Duming. Ta paralisado ti may nga iman sana makatrabaho. Ala, mabit lang ta inak mangala iti kwarta. Ta inayon nyo nga igatang iti galba. Ay, umayak man agkidaw iti tulong mo, banang. Apay ina, anya ti masapulyo. Kasapulak ngamin ti igatang ko iti agas ko. Agas para iti diabetes. Kasta ka di, ina. Ada ka di may tulong mo kanyak, banang. Wen, ina. Sige, manuaya ti kasapulam. Sa nga ribo ko ma. Ngam bayadak to no maalak jay pensyon kaw. Ala, mabit lang tainak mangala iti kwarta, ina. Pay naramanan ti kwartan bita Facebook mo. Inka ke gumatang iti naimas asida entot. Anya pala ang ti sapulam. Kat naimas mo ti sidsida enta. Karni ko pasig anatan. Nagbabatit mo't nga ikan ti sidsida entot. No kayat mo ti agsida iti karne. Urayam jay honorarium mo. Ta iso ti igatang mo. Ay apay aya nga imutan nak nga asawam. Gapo, tasadot ka. Naa. Ultimo agluto, di mo pa'y maarami ay. Ay alakit din. Ay para mananak mat iti swildong iti pisbaw. No sabali atao, itit kagaytan. Dusak di nakparamanan. Ay itultulong ko iti agkasapulan ti sweldok ijay pisbaw. Naa. Kasapulan nakmat. Ay, urayam jay honorarium mo. Taiso ti igatang mo iti naimas asidaam. Imutan nakpay nga asawam. Gapo, taawan pa'y pakaay-aywakken ka, inteng. Sadot ka lang arudan a kapitan, sadot ka pa'y dito balay. Ha, suron ka. Imbag ta nakita kato'y paraangan nyo, kapitan. Uwi na tungan. Agtugtugawak lang dito'y paraangan ay. Umay kakidita inta tumulong nga agtarimaan ti balay ni Tata Simon. Intayab ti bagyo di bubong ti kusina dia. Si kalatatungan, nasakit ti sakak. Ay, apay naanano dia ta sakam nga, kapitan? Nasakit meron. Naapat ti ulo. Nasakit mo tun. Ay, kaasi ka nga ron nga tao, kapitan. Agraman ngipon ko, nasakit mo lang. Aday, agraman mataken imak. Nasakit lata. Unay matbiatan, nagragsakan to pa'y tadtay. Tadta nasakit aminan nga bagbagim. Uwin nga runtungan. Iswa sa anak ka makasurot ka na. Ay, nagsakit pa'y ti buok ko. Anya? Wen maray, napantimulong ni badong ko ije balay da pari Simon. Kadwana ni Kwaraw. Nagagatmat ni badong mo at tumulong anya. Katwan mat. Idinto ta ni kapitan, jak pa'y nakita at tumulong iti kabaranggayan na. Kasano kasadot mat. Aramidin na matkit di ti trabaho na iti barangay hul Ngam no may papan iti nakitinulong iti kabaranggayan, saan at tumulong. Naimbag pa'y animari ba nang tatumulong? Wen nga road, maray. Naimbag ta nagagat ni Maribanang at tumulong. Saan pa'y anaimot? Tatumulong babaan iti bukod na kwarta. Wen nga agpaysuan niya. Imbag man ta dalat ta kwarta ni Maribanang.
Ada nga rod sweldo na, ijay Facebook na. Ay, wan nga rod Imbag man tagsusweldo iti dakkel. Nagagatmat nga men, amapan ag video, iti ipus na. Nagado ti binidyo na, ijay evacuation center. Kan, uray, idinapan kami ijay grocery. Kasta ka day. In video nanto pa'y idi mangmangan tayo iji evacuation center. Agraman ti sidaan tayo. In video na pa'y. Adapay nabuyak manin a video na nag-donate iti igatang iti galba para ijay bubong ni Lakay Dumeng. Ala mayat day tangar aramiden na. Tamakatulong iti agkasapulan iti tulaw. Hanggang sikat isang kadamag dagiti tattaaw. Saan da ka kano ngamin na makitkita at tumulaw? Apay ta siya latan ti madildilaw da kita aya. No awanak, damaganda. No adda latabay bagada. Adda ama diti bagada, ano saan da ka makita at tumulong lakuma? Ano atulong asa sa woman? Mala, umay ka nang kal. Inta tumulong iti balay ni Bakit Suleng. Isimpa tayo di bubong na, narakrak gapu iti napigsa nga angin. Natanaskin nga iraman da kaya. Maarami jumot nga uray awanak. Kain apay ngamin adi magas kapayla ditan. Di kapayla naglayon anapan ije balay da Bakit Suling. Ayaban ka nga raw tamapanta. Tapno makita da ka dagiti tattawa tumulaw. Ay, si kalatan ta masadutak. Di nakman iramraman. Anya je video ni Maribanang ako na Marikwanang ipabuyam man kanyak. Awan nga minlud na kato'y silpon kaw, iso ajak mabuya. Mabiit laang mare, ta ipabuyak kan ka. Mabiit laang takita ag video ni Maribanang. Atoy. Atoy, buya mare. Kita akman. Aday ta. Adda tayo ita dito paraangan ni Kabsat Dumeng gagayam. Kat madama ti pan nakaaramid ti bubong ti kalapaw na. Gaputasan na makatrabaho ni Kabsat Dumeng, iso atimulong dagiti kabaranggayan. Kan adamot basit na itulong tayo akas ana igatang iti galva. Kan adamot ten bagas, kan grocery ana ito tayo kan kuana. Ay agyaman unay kada kayo gagayam, viewers, kan aminan magsupsuporta kanyak. Tababaan kada kayo, makatulong tayo basit iti agkasapulan. Nay, nagadumot ti views na Marikwanang milyon mat. Won, maray. Ay, siyak kumamamar. Ay, kat, agipost ka mat. Tapno agsweldo ka mat. Nung taag sala aklaengan. Won, maray. Maya. Si Kangay, di mo ka di kayat ti agipaus. Awan mo't amok nga ipost ka, Di agsalatan adwa ta iso ti iposta. Won, maray. Sige, agsala talaan nga. Sigurado nga ag million views mo't maray. Won, maray. Kapitan, adda ka din ni Nanabanang. Umay ko kumaikan iti imported abang bangluken sabon. Ha? Oray siya, Kapitan. Umay ko man ikan ni Nanabanang iti naimas a merienda. Nagluto ak ngamin iti bilo-bilo. Kat umay ko man paramanan ni Nanabanang. Ay, Kapitan! Umay ko matikan ni Nanabanang iti barako a kape. Naggapu iti benggit. Aya? Ay, Kapitan, umay ko ikan ni Maribanang iti bagas ti kamo ti amulak. Nagkaliakal pasan ti bagyo ke nagdadakkel. Kasla karamba. Ket nagadupay ti bagas nasika. Iso aparanodak ni Maribanang. Tay baglangad da merienda na. Ha? Apay isulat ikan yaw? Saan nakakaraman iti itadyo? Iso ngamin titimul tulong kada kami. Iso nga, itakit agsubad kami Ure basit labanan.
Nay, mayat man inteng, nakaayayat, amudak a panunutin dagiti kabaranggayan. Makapainsultaw. Ha? Apay ang makapainsultaw? Awinin! Hukom lang dagita intenda. Yak humangay dagita. Kamuti. Nga Salah ti utot dagita. Kas kada tambu-tambong. Ay, unay kan inteng. Maawat ako. Nainsulto ka. Gaputa saan ka akaraman ka dagitoy. Si kalang ti ini kanda. Sandamit adi nakamat para kada taadwa. Nusika, para lang kin ka. Ay nainteng. Si kamot lang ti makasungbat iti dayta. Tano ko maamom ti tumulong iti kabaranggayam. Nalabit, ammo da kamot atalyawan. Ha? Kapitan ka nga agpaiso. Ngam di mo pa'y ammo akitan ti pagsayaatan ti kabaranggayam. Ala, agikat kalangan a kapitan, tasukatan kan. Anya? Tangay sadut ka a kapitan. Ala, agikat kan, tasukatan ka man langan. Saanan a kapitan integ, Ha? no dikat, kapitana banang. Yay! Ti sadot a kapitan, nasken a sukatan. Iso nga agikat kan inteng, tasyakon ti mangsukatken ka. Ad-ado pa'y siguro ti maaramidak iti barangay ngamsika. Ay, kapitan! Aggagat ka ngamin, tapno di nakasukatan ni Nanabanang kas kapitan. Ala sigay! Didan tinagipusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Bugley. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Nabayag jay na udi a panagsida tayo iti bunog a kinamulan nyo iti karayan, kwarog. Wingaro dantay. Yung tunawan opisina. Yung kami man ay nagkamal. Ay, winsang agpaisaw. Agpiknik tayo man, Mike. Barang nga dumanin alamay, ti maalamay. Nabayag nga awan ti nagkamal kay. Ay, nalaing samot ni Pari Badong na agkamal. Adda para ramatan na pagkamal. Adda basit anet na. Ay, anya itayan tinagan na dayje anet nga aramatan ti agkamal iti karayan. Nalipat ako nantay. Ibagak tawin ton malagip ka. Kano ka titipan nakasangon ni Tata Badong nga mapanagkamal iti karayan na natuyang? Kamal ko nam. Nuni ba daw ay kituray anya nga oras? Di awan ko matrabaho may di barangay haul. Namangan nga minno at mapanatawi jay katawang kamay. Agreklamon taw. Nuni ba daw katawan agreklamo naglangan iti bangkag na? Ha? Una, tabos na nga ti bukod na bagay. Iso nga okay lang kinibadong ka uray saan na haliday. Ang kano nga iti haliday? Numakitam kat nalabas iti pizza iti kalendaryaw, asan na Domingaw, kawatan na haliday. Awan opisina, mabalin ti mapan. Nagadumot tinalabasit di kalendaryo may. Amin di Domingo ko nalabasay. Puwira Domingo ako na. Kaya't mo kadimot ti sumurot no mapandabadong kaw, kapitan kan kwarong nga agkambal ijay karayan, maray. Pagsarsaritaan mi nga ruday taken ni Inteng iti rabi eh. Kaya't kumot ti sumurot, tagpiknik tayo kuma. Ay kayat ko Mare. Ay awisan tamot nga rod ni Marikwanan.
Ken uray ni Violet. Takuna da idi kanyak akayat dati agpasyar ijay karayan. Wun maray, naragsak ngamin ti mapan agpiknik ijay karayan. Addan sapay matay basit anit nga aramaten ni Pari Badong. Nukas di amapan tayo agkammal. Adapay siguraw. Nabayag ajak nakikita ta nabayag mo't aditay napnapan ijay karayan. Kita tapno adda aramaten tayo. Amangan mo't no nadadaulan. Awanan ti aramaten tayo. Sapay mayat dayjay, tano aramaten ni Badungkaw. Nawadwad ti mayawid na alamers. Isagana yung kadintibalon tayo ngayon na pawiyan tayo. Ay word, Kwarog. Agluto tayon to ijay karayan iti sidaan tayo ang makammelan alamers. Adu pa iti makamulan iti nga udang nga. Mayat timplang na kilawang. Ay na, kasla magagara nakpaya na makadanon ijay karayan. Awan ti sana magagaran kada tayo antay. Nagganas nga minti agpiknik ijay karayan. Ay, mangitugot tayo iti kaserola. Kan pagrikado tayo iti makammelan tayo. Intayo nga rudan antay. Nagrubatan niyang kain. Ay, awitem nga rudan ti balon tayo nga inapoy Ay, kunaklakit din da kayo ti mangimatan tayo. Ay, rombang asika ti mga wait. Saan kat asyak, loko. Ala, close friend. Bagkatamon at ibalon alinutok. Ay, una close friend. Kunak ano di mo kaya ti umay di karayan. Ay, kayat ko Ado ka di mo't lang ti balon mau. Una, inlakam ka dita balon ko. Sige nga raud. Intan, taguro urayin dan ti banang. Weng, close friend. Irikap ko ti laundry shop ko. Ha? Apay akas to ti karaya? Na, apay asaan mo't ten analit now ti danong. Adda nangisit apasit na. Kain, adda masayop anaangaw. Kaslawan pa'y makita ng aglaglangoy alamos. Awan samot nga paiso. Awan pa'y makita nga aglangoy anabiyag iti karayan. Madiday to yan masapul at akwatan tayo. No apay akas to iti karayan. Nadadaol ka din ti karayan. Kaapay akas to'y matay. Masapul abirukan tayo ti pagtataunan ti nangisi. Nailawak iti danong ti karayan. Adda lakit di makagapo, intay. Sawaran tayo ti igit ti karayan. Birukan tayo ti paggapuan ti nangisit adanaw. Anya nga dati kasla birbirukan da kapitan iti igit ti karayan iti dahi abanda, nana. Di mo ka di madlaw ti danong ti karayan, Violet. Kasla saan analitnaw ti danong. Anya ngay nga ta tinapasamak iti karayan. Intaman kita, nana. Ay sige man, nagwawaras damot akasla da birbirukan da. Anya nga ta, ti mapaspasam. Maamuan ta dayta, numakadanon ta ijay. Apa yun maray? Anya tinapasamak dito? Anya ti birbirukan niyaw? Ay, kitaan tayo. Ano pagtaudan tinangisit. Anang libag iti danom ti karayan. Anya ngay nga ta dayta. Makipagbiro kamot at dalakit di makagapuno apay akas to iti danom ti karayan. Kaslawan mo makita ang nabiyag iti danom. Ang mga nupatila magskat awan mag. Itay pa'y akinita may. Kat awanan ti lamos iti karayan. Gapo siguro di tanangisit a banag. Sayang ti panagkamil tayo kuma. Anya nga iti makamil no kastaw. Awan ati ipangan tayo iti inapoy abalon tayaw. Esos, awanan. Nadadail ti danong ti karayan. Mas nga umay ti agkambal iti lamis. Sabali ti umay ti kambalin. Anya iti sabali akamulin tayo kumanggal. Kasla umay tayo agkambal iti managdakdakas. O asino ti makagapuno apay akas to iti danom ti karayan. Aramid ti managdakdakas dito.
Anya nga tati makagabaw. Anya bulan lang, di naudi nga imayan tayaw. Nga do tinaala tayo iday. Kita, awanan ti makita nga aglalangoy alamais. Unrag. Sa paintugutak iti kalaman si Kensilay. Ay, naimas kumati agpulutan iti mayawid tayo ang makamalan tayaw. No asino mo't at akin aramid. Tapay ang imisit ti danom ti karayan. Mala, agwaras tayo nga ro damang biraw. No ayan na ti pagtataudan tinangisit adanaw mangkal. Ala, agkukuyog tayo a babae nga agsapong. Sinalbag ti akin aramid ditaw. Inikan na tayo iti trabaho nga wan mo't sildaw. Sayang tay lamus kuma a makamul tayaw. Aganos tayo nga agbiro, bareng masarakan tayo, tapos mamuan tayo. Asino nga tanga agpaisog ti akin aramid. Nalabit asaan amay may sa ti akin aramid. Taapay kat kontaminado ti karayan. Dakkelakit day ti sungsungbatan ti akin aramid ditaw. Aywan ako kumaray. Umanay apakaibaludan na. Angam asino nga tati akin aramid. Nakaaruman. Amin adanaw kat apektadaw. Maduktalan tayo nga ta. Kasano tayo ngay nga ta masarakan ti pagtataudan tinarugit adanaw. Day tangarud kay. Kasano, no adayo ti ayan na. Kitaan nyo ni Kwarog o, tumartaray ngagturong ditaw. Nagpayapay ma. Agsinsinyas. Ay, amangan no nasarakan dan ti pagtataudan tinarugit adanaw. Malain tayo nga rudin ijay. Tapno maamuan tayo, no anya day ijay. Dakkel met atubo da ita. Ado ti agruar anarugit adanaw. Ay masapul nga i-report tayo ijay DENR. Tatlo umay dakitaan. Agbayan iti nangina ti akin aramid. Mabit man lang ta mga lak iti adu abat bataw. Ipilit tayo nga isilsil tapno maksente agayos adanaw. Ay aguri ka ta mga lakmat iti isod-sod ko akawayan. Tatlo madanon naging gana iti unag. Sige, silsilan tayo. Kalpasan na. Tawagan tayo ti DENR. Ay, surutin tayo kay Tubo. Ano, nagtaudan na. Kumain tayo sumangpit dagiti DENR. Ay, sige. Ay, kapilitan ayawit tayon tibalon tayo nga inapaw. Ay, nga raw, nana. Basit mat namin ti pinalon ko si Daan. Asi tigla ko mati Teresina ni nanakwana. Kasardinas lang ang ti si Daan tayo. Agpiknik tayo kida ni ti sardinas. Lamos tilinaod ti sardinas. Ngam di tay amo no ayan ti ulo na. Apay ngagpayso nga awan ulo ti sardinas. Nabati di faktorya ng aramidan da. Ay, umuna tayo kit din nga agawid. Dagiti lalaki ti manguray kadagiti aggapo ija opisina ti DENR. Kan sigurado nga adda kadwada a pulis. Tainyawagan ni Inteng kadagiti pulis. Maamuan tayo no asino ti akin aramid iti pannakatay dagiti lamos. Wala ka nga rin tinakamulan tayo. Ay, sayang. Antay tay, nasilsilantan ti tubo iti adu abato ken darat. Basitin ti agruar anarugit adanaw manggay. Ay, no, da siminto ka simintuin tayo. No, saan ang makarwar ti rugit. Ay, sa pagkitdi. Nagbayag mo tin dagiti inawaga manggay. Ay, tawagak man no, ayan da. Agigyan tayo dito uyay na mangururay kadakwadan. Urayin tayo latan Nakadanon nga tan ijay karayan dagiti inawagan ni Inteng. Mamuan tayon tua itun sumangpet da kapitan. Piknik kuma tinapanan tayo. Ngam saan mo tanagsapul tayo. Saan alamus tinasarakan. No di tubo nga agirwar iti narugit adanom. No saan tayo anapan ijay.
Nagtultuloy kat kumaday di anarugit a danom. Ay, dinadael na ti danom ti karayan. Ang runaan na, pinatay na dagiti agnaud iti danom. Wala ka nga rod naganap tayo anapan ijay. Adamot kiti naganap tayo maray. Naduktalan tayo ti narugit iti karayan. Ay, wanbat kit di ngem ti lamus ti kayat ko asawon maray. Awan ngaminen apulos ti lamus ijay. Kumusta? Anya ti napasamak iti papandag iti pulis ken dagiti naggapu iti opisina ti DENR. Ada kabarbaro a faktorya ti sabidong iti kabangibang apuro. Impaturong da iti karayan ti amin arugit da. Paktorya ti sabidong kunam. Uwan, impasardeng iti DNR. Awan pa'y gayam ti papilis da nga agupirit. Piki pa'y asabidong ter aramidin da. Ay, dakkel nga ro ti sungsung-batan day ta grupo. Ay wala ta, awan husto a permit da. Kaya ti panangipaturong da iti rugit da iti karayan. Kaya ti pike nga aramid da. Ay, kasano apike? Tinulad da tinagan da iti sabsabidong. Kaya mo saan nga aramid ti husto ti akin kukwa. Saan nga original? Ay, nagdakas damutan no kasta. Maragsa ka na. Tapag sasaritaan dan ti kinalaing ka no ti taga-kamildatan. Mayat gayam ti papantayo ije karayan. Uray awan nakamulan tayo. Uray awan nakamulan tayo alamus. Ngimada nakamulan tayo ama nagdakdakay. Ay, sikat manen ti barangay tayo. Gapu iti naaramidan tayo. Ang sayang. Taawanan ti lamos ije karayan. Di kagdanan. Kinid daw ko at tulungan da tayo ti masaknan. Tagibulos tayo iti tilapia. Adanton tilapia ije karayan. Anda ka di pagalaan iti maibulos ang kail. Tumulong da ka no. Yuman da kadag iti adan iti tilapia. Iso ti maibulos ijay. No adaman pariko. Ay adamat solusyon na. Et babaan day ta iti panagtitinulong tayo. Good job man yan kada kayong agkakadwa, Kapitan Enteng. Ngam, sakbay na, kaya't may mga nakablaawan, da sa Ruben, Ma'am Gina, kan Kyle Ignacio, dita BGH compound. Ken kada kayo aminen apo, anaayat adumdungag kadagiti drama niya. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nagpigsalakit din titulunan ayat. Ay, nakaamamak. Sapay awan payong ko. Ay, kalat mo't na nagtudo, idagda ako dito tersena. Uray siya nga rudmaray. Awan mo't payong kaw. Agyan kayo dito yan. Naging di na isardang dito. Ay, kasanunod din na isardang. Agyan kami lakta dito. Kasanungay di pa nagluto may. Di na nga tagluto no awang kaya. Napanmut ije bangkang ni badungkaw. Inton sumangpag awan na luto. Gumatang kayong laro itipayong alakok May sama tipayong ko. Asino ay kada kayo tipabuluta. Ni maribanangan ati gumatang. Tasyak timang bulog di tapayong mau. Imbagkin ni maribanang at ado ti kwartana. Tulungan dakman, Kapitan. Mapugpukaw di barito nga anak ko.
Ay, kasano ang mapukpuka? Ay, sus, ay nagpinsan ng tikudo. Napanda ka nung arod nagbanni, sakbay ang nagtudo, kapitan. Ay, agure ka. Anda kadua na anapan nagbanit ti anak mo? Dagiti kaadalan na akaaruba may kapitan. Ah, Si Mangkuda, ngamdida magkadwa ti anak ka. sa dino nga tinagbaniitan da. Aw, apa yatam damagan no nagpaniitan dangkay. Kat ijay ayan ti lamas Naa, Ijay ayan ti danaw. no sa dino abanda ah. Ah. Suko ka anak ko tlan. Wano? Ijay sa kano asidag timpurnal, kapitan. Ah, Ah, kasanuno iti pinmig sa ti danong kat. Naanahod. Ay, saan kumamat apang asiyo? Hintayo man piruka. Intayo ka ti biro ka nang kay. anya pa nga. Kasano ang masarakan tayo nga, no di tayo matsapulan. Intayo nga ruta nang kay. Agsisina tayo nga agbiraw. Bareng masarakan tayo adagaw. Nadamag mo ka dahin, ang mapukpukaw ti anak ti kaaruba da marikwana. Aya, kahit napan nakadiimbagan kini parintay. Wow, mapan ka di makipagsapaw iti mapukpukaw mo ubay. Ay, agtunto daw. Naglamay. Ang mga nukumaro man ang sakit tito, manggaw ka po iti rayuma. No sa dino kidimot at inapnapan ang dayjing ubay. Basta awak ah. Kapay, ang bala. Pwede na mo tidalan ng agamay. Di tay amu ano niya tinapasamak na. Isuan na pan binirok da kapitan kanda giti tanaw. Kung saan ko mga tunto daw, akit mapanak may. Kaya't mo asawang. Kaya't mo lang ti tumulaw no saan nga tutudha. Naglamin niya raw. Sika mamuti nakakaputi ang magbag na di takalintudwan. Mangipakita alaklakayan kan. Nakabutang mo ti mapasa. Saan lang akabuteng? Masadutak, nanalamay. Sigod ka day, nga aramid ti anak mo, ti maladaw nga agaway. Saan mo't kagawad? Sana ko mga agdanag no saan aday to nagpinsa at udong. Ay, sapay ko ba, tawan tapos anak kasama iti anak mo. Madanagan ak nga kagawad. Tila nagdamdamaga kung nung kunada mo't adida nakita. Ayan nga ruden nga, day taga anak mo. Uray ko man saan anakin sa tito daw. Inaksamo makipagbiro kagawad. Ay, sana. Sa mga nuray si kakat may sama. At dawit na giti tanaw. Kadwaga ni kapitan. Sapay kumata masanakan dati anak ko. Ay, makapadanag at talaga kagawad. Ay, adda kamutin ko araw. Ayan ka din, Jiubay. Malamlamin na kagawad. Umayat-ayat ka pa. Anya, kasano no kasapulan di ubin titulaw. Adda kamot gayam dito yung umayag ka pa, ay. Kasanaw, malamlamin na karawd. Ay, madanagan una di akin anak. Ay, ang sangsangit ang gapo itinanag na. Minsan na balay, nagbirbiro pa'y siguro dangkay. Tawan pa'y matditawi. Ay, si kamot. Si kapay di ubing. Ag surrender kan nga agsapon. Sigurado nga itong madamdama. At ang tumot niyang kal, tamalamin mo't dahil. Ay, da. Ay, malamin na. Yung masapul ang masarakak tubig ta. Ay, kasi. Kumita ak maditi babatiran tayo. Barang na isarong kita baba. Oh. Ah. Ano dyan kuti akong kumput iti pustitirang tayo. Ay. Jubing tayo dyan. Saan pa yung dakilan din na saan ang makalamay? Ang mga numaanod. Agpaarayatak. Hello, Kwarong! Iluang kay, malamlamin ka kadimay. May kagkapay. At napudot adanong diti barangay haul. Ay, salbag kayo. Ada kay dita barangay hul nga kapkapay. Ay, darasan nyo ti umay dito'y rangtay, iti asidag ti pagadalan. Rantay iti asidag ti pagadalan. Kanya nga iti aramidan tayo di tangkay. Ay, mangala kayo iti tali. Arayatan tayo ti ubing. Ha? Nasarakan yung ti ubing ang kail. Ay, awadog ti adu sa lutsod. Mangala kayo iti talay. Eh, darasan nyo kunak. Ay, apay nagdardaras ka. Papanap. Ay, ayan ti talitinwang yaw, antay. Kasapulan ni Uncle Titalay. Nah,
Anwan kumangay ni uncle mo, titalay. Basta ibagayon no ayan titalay. Kasapulan unay ni Angkal. Ay, aday jay bantay, jay nuang. Nakatalimot kan kwa na titalay. Apay ka day? Yan, timay. Awan ka di sa bali atali di tawi. Arayatan mi siguro ti ubing Hay, awan mo ti amok atali ditoy. Ay, ingkapadasan ni Marikwanag, ang mga nadala ko na atalay. Sige, kita kayaon. Timarayan. Ay, adangatan ti ubeng. Apay atali ti sapulen da. Kasano? Kan apay ngay atalay. Tay talimang kagawad. Mano amitro ti gatangam. Apay nga umanagsab ka. Kasapulan ka nun ni Angkal. Arayatin mi ka no ti ubing ijerang tay. Ha? Ay, kasaya. Ay, aguri ka tayo nakalaan. Ay, di mo mat ngamin imbaga adagos. Darasam. Awan. Ay. Atoy, kwarog. Ay, makamu ka namang putod no kasano ka atidog ti masapul yu atalay. Darasam. Ay, baklay kunday tao, kagamad. Ang mga no atidog ti kasapulan ay. Inakaon. Ay, apay nga ta atalay ti kasapulan da. Kasano da nga arayatan ti ubeng babaan iti talay. Likwarog mo, tinakita nga agtartaray nga dawit na atalay, maray. Ay, jak man maawatan, maray. Kunak no gumatang iti talay. Kunana akasapulan da kano ang mga rayat iti ubeng. Nukasta, nakita dan ti ubeng. Ay, saan ko pa'y nga mo, maray? Basta nagdardaras ni kwarog at dimawat iti talay. Mataranta pimanaw apaman anayawat kaw. Sa dino nga ta tinagturungan na. Basta sinurot na mo, deta kalsada nagpadaya. Ay, yung baglakit din tayong sardeng na tinapig sa ato daw. Ay, hun nga ron, maray. Napig sa tituto na itay. Kunaklakay no agbagyaw. Aw, Angkal. Anunta ti talay. Makitang ti ubing akong kumput itipos titirang tayo di baba. Ay, yung bagtadalandok iti bakrang ti bustay akampatan na. Nuawan day ta, di pa'y naano tayo. Ay, italita ti murdong titali dito ragday. Tapagkaptam amapan iti ayan na. Tulungam akumput kayo iti tali nga umuli dito'y. Ay, uwan Angkal. Italita nga rudan dito yung rangtay da ito italay. Antay ta, naigalo tayo. Bumaba ako iti ayan na. Ay, agalwat ka. Tama nga numatin nagkamay. Sapay na paggusti ganun. Sige Angkal. Op. Diyan ni Kwarog. Apay nga tatitali, kaintaray ni Kwarog iti ayan kano ti ubing ama pukpukaw. Nutali ti impanda. Kawatan nga day ti baba. Iguyod da. Kasta ka day. Mas daaw kami nga rod kin ni Marikwanang, no apay atali ti kasapulan da. Sa di nung nga tinakasarakan da. Saan nga mo ni Marikwanang? Basta napan kano nangalan ni Kwarog iti talikon kwa na. Imbaga da mapanda arayatan ti ubayin. Sino nga tinakasara? Ay, no napanak ko maamangan no siya tinakasara. Adula amin. Nakalalastog ka. Itatanasarakan da sa kagpalastaw. Dahil tangamin sa dumo katiaga daw. Amangan no agpamerienda, di akin anak iji ubay. No merienda na laing ka. Numidi ka sa pulan da ka. Ibagam amalamin ka tamasadot ka. Saan kumuta trabaho da ita Dayjay hindi ko rawa. Asidugan iti ayan tubing. Ikimputan ti ubing iti talay. Ay, imbag laki din ta at datali ni kagawat ko nang. No awan ngay. Di pa'y kat na ano dun ti ubing. Naktangan akong kumput iti ayan ti pustitirang tayo. Dayjay. Umay dan. Pakiredam ta pakinakam mo. Ay, nagtaraymot ni Kwarog anang ipan iti talay. Nakita ka nun inting ti ubeng. Ang kasapulan dati talay. Kasta ka di, Kapitana. Ayag yaman nakiti apo no nakita dan ti anak ko. Aguray tayo laan ditoy. Umay da siguro inton malamdam
Dakalayaman at kini kapitan no kasta, kapitan. Sigurado ang malamin ni Inteng, tama naglamlamen. Imbag ta nagbirok lata. Oray man naglamlamin kat sinarakusok na lata titudo anang biro kiti anak ko, kapitana. Dakkel di pa nagraam ko kini kapitan. Tadi na sinardengan na binirog ta anak ko. Inaramid na laeng ti pagrebengan na. Amumat ni Inteng, no pagrebengan na, aramidan na. Kasjay ati kapitan, mapangnamnamaan, kapitana. Iitid mo ti kaputim iti ubeng tanay. Kaya kuti murmur iti lamin na. Mapantay iti barangay hall. Aw, ato ti kaputi. Aw, agkaputi ka ta mapantayaw. Jesus, nandroman sa tubig. Saan nagdagdagari? Nakit di angkay. Agasang, medyo nabayag aking patitipos titirang tay. Pagkit ata nakita. Ay, Doon, Jackson ni Rep, ijay babatirang tayo. Amangan mo di tayo na isalakan. sapay naawanan kami ni tinamnamang kay. Napan kami kadag iti kakadwak iti barangay hall. Napan kami nagkape, iti malaming kami. Dahil tangkapit, ipang pagrunok. Saan ka ati pa nagbirok yun? Iswa saludo akan kangkail. Dakkel manin na pamadayaw ti malaktamaw gapo iti kinamaingal maw. Saan ang napatag kanyak ti pamadaya? Di napatag. Nakatulong ha, kadag iti katao iti masakpan. Ang yaman ako na kapitan. Diyak pulos malipatan day ito ngayon naramid mo. Ay, awan na nyaman na. Ay, kasukatanan ti anak mo ta nakaro ti lamin na. Ang subli ang tuta subalitak titulong yung kanya kapitan. Ay, saan nakadumaw dawat iti subalay? Pakaragsakak timangtad iti subalit, kapitan. Na? Adda pundo nila kay ko nga stateside nga arak kan chocolate ije balay mi. Anya, stateside? Arak ko na. Uwan, kapitan. Ado ije balay. Oh. Inton sumangput nila kay ko, ado manin ti sangput na. Ha? Ay, kasta ka ni. No paranuda nak iti arak. Kit mayat Uwan, kapitan. Agsubli ak, apaman amasukatak ti anak ko. Anya ti intadjay inati ubing anapo ka, kindi kapitan, maray. Inikan namat itinagado nga stateside nga arak. Ay iso malagayam apirmi nga isem ni kapitan na. Adupay ati chocolate, kan talo araber shows nga intendakan ni Inteng. Naggasat nga rod ani kapitan. Ado ti inted ti babae kun kuana. Ay won, kan inikan namat ni Kwarog, ta iso ti kadwa ni Inting anang tulong ija ubeng. Pati ni Kwarog, adda mo inted na? Wen, Maray. Ay, nagragsak ni Kwarog. Tabaruman ng tirabor shoes na. Stateside pa'y. Adda kumamit tsukuli mau no napangkatimulungan ng biro kito ubeng. Apay, inikan ida, di ubeng iti chocolate. Jay ina ti ubeng tinangtad. Inikan na dakwaro ken kapitan iti stateside nga arak. Rubber shoes ken tsukulit. Anya, inikan da ida iti stateside nga arak, kin rubber shot? Wen nga raud. No sana kimaro ti sadut mau. Adda kumamit stateside nga arak. Rubber shoes ken tsukulit mau. Ay, nagsayangan ti stateside nga arak, kin rubber shot. Sapay bot-bot ti rubber shoes ko tuyang. Awan pa'y maigatangay. Ag sadut-sadut ka mga may. Ay, sanay. Awang gayam tinasaya at agasat no sadot ti tao. Kunada nga raud, ano man nagtulong ka, maparaburan ka. Ngam no paidam ka, mapukawan ka. Ay natatabadong, pudno timbaga ni Nana Tonya. Saludo Ahmed, kin ni Kapitan. Good job, Kapitan. Da kayo kinikwaro. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalip may aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalikan. Ken iti direksyon. Virgie Paclay.
Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay, asagot kada kayo, ni MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.